Esethuvini ngoba impukane ziyabulwela ithuvi futhi basendaweni ebulile impukane ziyayithanda indawo yokuyapho njengoba nje enobudi enika usulaleni zonke zilana lomunye ngoba azifuni Semanda ungisabise nge-SMS i-WhatsApp mina ngaze ngibe uthoba mfowethu yabona so yonke into njengoba ngitholela abanye angihleli futhi ngicabanga nawe uzoyibona le nkulumo le wangisabisa WhatsApp ngambuza futhi ukuthi uzongenzani yabona uthi ngiyakukhuza njalo lena enye yama-YouTube TV channels ekhona ebizwa nge-Perfect TV aphethe uPerfect Manqele. Enye eyinsizwa eyisinamnamo enamuzela kakhulu mase ibhinqa igxibha ikhuluma kabi ngokhuzane nalabaculi laba abangamavukani iminyaka ngeminyaka. Angimazi wathatha amavukane maningi amanye amavukana no 12 years kodwa ahlale nento azoyikhuluma ngokhuzana. So okwenziwa ile channel njengamanye amaningi into eyinyanyisayo ezeyisidina abakhulisa beqhube iculture yokuthi ku right ukukhuluma ngokhuzana shuthi kuhle ukulanda umculo le ongena future ongenze lutho ongenayo ingoma ezidlisayo ayitrade indawo azithengwa abaculi baqashwe kumaphathe ezingane beqashwe kulezi zinto lezi ze gender reveal ukuthi ingane yini baqashwe kuzo zonke lezi zinto lezo beqashwe kulama birthday ku celebrate ogogo masibe no 90 abangaziyo beperforma stage emcimbini emkhulu kodwa hleli benento abayikhuluma bebhekise kukhuzana akazange ngokhuzana ngcikisane nabo akaze ezibongweni kunento eyenzakala bayiphosa nje lapho bafuna iphosa khona ngenxa ukuthi kuyaziwa ukuthi wathinta ukhuzane ngeke uhlale ungatrend kungakhulunywa ngawe uzotrenda uthanda ungathandi walandela insizwa yakamhlongo le esasingayazi ukuthi ikuphi ngokuzama kwempilo kodwa wayilanda yokuqala nje ivulile impilo yayo yonke yabothi no ifuna ukubuyela egemini yafaka ukhuzana yakhuluma ngaye khona lo mfo Manqele esineka lapha enamuzela kuyo le channel yakhe yodelela ukhuzana maningi ama-video awareleasile naye ngomunye odidwa uthando ama-Red Nation amnika lona e-comment ku-channel yakhe alike abuke shuthi i-content yayikhuphuka abone ukuthi cha ngeke ngiyele content i-right ngoba nakho ama-Red Nation phela asuke ejabula sokukhunywa kabi ngokhuzana abese ngiyibuza ukuthi abantu baphikana ukuthi ukhuzana uyinkosi yomaskandi baphikana ukuthi yawaxosha amaqha wabo baphikana ukuthi kule ndawo ahlele kuyo ukhuzana ayayifuna bonke unqohe nayo ukhuzana akaqheli lapha phezulu esihlalweni yengani bengavumi ukuthi na uyabehlula ukuya nokubuya ukhuzana ngoba phela akukho abamkake khona ukhuzana akukho abangamzami khona sebeze bafunda nokukhuluma isiXhosa usithethe iXhosa sebeyathetha sebengoprofessor baso bazama ukudiscredita yonke into eyenziwa ukhuzana manje kulokho ke akake lilunge akukho futhi enizokwenza angeke niphumelele angeke nenze lutho sayikhumbula interview ayenza beno Mfokangidi sakhumbula Mfokangidi uzobe engcono uyayiphosa ngapha nangapha ke yabo kodwa uyayabona uzanefu ukuthi hayi attention uyithola kakhulu uma ekhuluma ngabokhuzana naye kusuke eqhubela igame ke mina indaba ila ku perfect engabe uperfect ngempela lo mfana kuthiwa Perfect TV ngile ndaba ukuthi i-content yakhe namanye ama-YouTube channel yini incike kakhulu ekudeleleni ukhuzana walando omunye umjida la angazi uMabutho yini
ezoqamba amanga into ongayiverifya wena ukuthi uKhuzani wafika nini emculweni ijoni yakhe ihamba kanjani. Wamiyekelela wakhuluma amanga umsangano uzufakazi laphana lo mjita lo mayekhuluma ukuthi uMabutho if kuyela ngempela uMabutho mayifakaza amanga na uzufakaza khuluma into engekho uma ntshelwa ukuthi hey Musa manje abantu bazonivukela bazokhuluma kabi ngalama channel wenu kuzoba ngathi niya-attackeka manje kuzoba ngathi nina niyasukela kuzoba ngathi nenzenzela umsebenzi wenu bese qhamuka abantu bayayenza lento naye uReal TV1 indlela ayigudla ngayo engagudla indlela okuyiyona ama-comment akhe yiwo lawa emenza abantu bembona ukuthi uthathile uhlangothi noma yena wethu uzama ukuba neutral vele uyazama ukuba neutral but at the end ugcina ubonakala ukuthi uwela kuphi noma ungazama ukuphikisa abantu ubonakala naye wagcina ebonakala unele ukuthi no ukhuluma kahle each and every day ngegcokami akukho phela elirong khona igcokami kunalokho na ujoina ulayini ukuthi hayi uyinsizwa umfana amanqala benze kanje so angeke singanikhuza angeke sisathula angeke usosivala umlomo noma nawalanda lawo ma-Red Nation enu nowafika kwi-comment section akenze lutho ayogcina ngakho comment iqiniso solikhuluma-ke manje sikhathele yini niyasinyanyisa lobuthuvi enobuqhubayo egabeni likaKhuba uyekini sesikhathele niyeke kakhulu kuFacebook niyeke kakhulu kuTikTok nikhona kuTwitter ngoba anifuni ukusala awukho nifuna ukusala khona nifuna ukunisikhweza nisifunza lo muntu enifuna ukufunzela ngenkani akusiwo wonke umuntu ohlanyiswa ingoma zepiano oParis no Gush akusiwo wonke umuntu ohlanyiswa ingoma ezibuya ngale kulezi ingane oMahu lwa no ubanzolandela uMakhathi noNkosazana Daughter shuthi list inde yogcina ifika ku10 abantu bazanzokhelanda unyaka nonyaka sazi phela asihlanyiswe thina ubuqon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 
sound leyo ilo sound yepiano umaskandi une sound yawo unique especially enokuba slow jam umaskandi unjalo waziwa kanjani ayikho enye indlela umaskandi ukucula manje asihlanyiswa yilokho manje ngicabanga ukuthi kumele sisangane njengani nikhweze umuntu emakhanda ngeyinamba nje ngengoma nje ezo3 ku YouTube na ku Spotify sekumele manje umhlaba uphenduke ubheke phansi ngenxa lokho angeke kumele sibuke ukuthi wenzeni in the last 10 years in the last 12 years yini oyenzile iphi impact uhambe kuphi nakuphi ingoma zakho behamba kanjani all these years hayi ukuthi manje ngalokho nje manje uyinkunzi from August 2023 until now usuyinkunzi ke usula yonke leminyaka o10 abanye amatade beyibambile usacinga wena ukuthi iyiphi konje into ozokwazi ukuyicrack ubambelele kuyona sekumele manje kufike wonke umuntu ngoba sekufike nina ke nizo support umaskandi akusebenzi kanjalo ayikho lonto la sizo support umaskandi hayi enye igenre manje ke lo mkhankaso enophumile nizenza ngathi ngama YouTube channel no nina ningabakhulumeli basemdletsheni ningabakhulumeli baka SK ningabapush be content yakhe lokho noma nicacise mawenza ivideo wenza idisclaimer ukuthi le video ngiyenza as umuntu othanda yabo SK ngidela ukhuzana oba ngimthandi ngidela ukhuzana ngoba kulula ukumdelela and icontent emzoshesha ihambe bazoyiphusha izobonana ka TikTok le party le ufuna ibonakala ngoba akwenzeki lingadayisi igama la Khuzana nkosami liyadayisa nani niyazi nimgxeka nje kodwa nidayisa ngalo bengithi mina kube kubusy kukhulunywa ngomcimbi ongayiforce emdletsheni kuzobe kubusy kukhulunywa nge-song of the year iphume nemali enkulu iphuma nepolo for the first time thwele nepolo is a big achievement no cha asamsohlokoloza uKhuzana nayi into right asomhlokoloza ngoba icontent ayisebenzi kahle uKhuzana engekho ngiphinde ngiyabuza ukuthi pho anemvume ngani yingani imshandeza yingani nizama ukumhlokoloza angeke nimuyise noma nenza ama YouTube channel ayi1000 uKhuzana uzohlela emile inamba
zikaKhuzani ziyohleli zikuprova lokho ukuthi uyinkunzi. uKhuzani uzenza umaskandi ufeature abantu bakwaMaskandi unenza ithuba within uMaskandi, within the boundaries okwaMaskandi. Akalidingi lusizo lompesa ukuthi uyopheshwe. No, usebenzisa the very same people abantu ade bekhuphuka kuMaskandi all these years. So senifuna ukuthini? Senifuna usitshelana, senifuna ukushintsha umlando. Angeke umlando ushintshe basekufike nini. So enye ama YouTube channels le angingayazi ukuthi umsebenzi wayo yini when it comes to Khuzani, because angifuna uqamba manga mawuqala ubona ama content uwabone ekhuluma uyalalelwa interested kube nama guest akhulume na ubone ukuthi hayi uya like uya comment uyabuka umbandisela ama hours umuntu afika umuntu bafuna Khuzani avela umuntu abamasimba nje alande nje guest nje udoti nje womuntu. So asazi kodwa eqhubekani madoda. Mina ngwathi kulonyaka futhi hayi icontent ezoduma ethu siphendulana sinikana. Ngibona ukuthi yona icontent ezohamba phambili. So asazi ukuthi ngoba uthula ucabangani kodwa ngiyazi lapho uzokhuluma khona ngoKhuzani Perfect TV kuzobe ngamasimba kodwa ngizothi ngasho.